tang tarada Manipur mahiroi sina hongnuruba naidana hauji emsung headquarter ki pairiba president vice president amasung secretary general asi emsung muthatnaba amasung emsung subulana lup anthoknaba amasung qualification sudana leramagi damakta miyam ki ihona emsung ki office tagi tanthokre amasung makhoi ki oiba lei han lajarabiba 2021 to 23 ki koi salamba bikamjit amasung thobana lusingba Executive Council asi lauthokre amasung makhoi ki oiba advisory council sing muthakre ado akoina nganang se moina press conference to wi masigi matangda akoina hajaning badi makhoi allegation myam tore to CSO gi matangda ai samagi CSO yawren hai do akoina hajaning badi misam miyam khunai gi yaifuna ba thabak tawjari ba loop CSO natraga club ki member singna MSU gi member thomi oiba yade haiba constitution da amata yawde Salamba mahaki khutpu oiriba hana advisor oirma ba hojina akoina dissolve tawgreba hairiba YK Dhiren asi
hauji hauji maksu UCM gi haiba CSO asigi vice president oiribani aduga mawang thaki 2017 to 19 gi session da secretary general oiba oina purambadagi maral kharadagi luptagi tathokraba haujam chalamagi hangduna leiba pham asi matam adugi nipogi assistant general secretary sobam anina puthal phibani aduga lengan phema yalaga mahairu amapu hekta luki luk amagi member ne habya data sing haimdanda BJP gi Congress gi MPP gi CPI gi MPP khaidana MSU gi any function da akoina su lakpa mi gai akoina welcome tawi adubu hekta akoigi lengan ama yalakanda akoigi masmaina akoigi hekta member ne habdudi particular group to identify tawdi yaroi aduga hariba government employee na MSU gi president oiba yade hariba asi constitution da yaude haina salamna hariba asi punan lamani police officer na tra government employee kaya amana law college ki law college le LLB tamli bani makoina su MSU gi president oige haina claim toro lepak miyam na yagadra salam ba hariba miyo asi 2016 da date back toraga 2021 dagi NB college khundrak pamda lecturer oina changbani fourth oina lecturer ama oire haiba si mahak na matam dugi election committee da minam duna lochi daga thamkhibana maram oira kanda Peter Lystrom former president na khangkhib dagi hapkhibani duga makha tarakpada Lystrom athokona 2013 da matric pass toraga 2015 da karamna graduation final year tamli bano 2021 da question na loba class 12 ki exam da private candidate oina lonja lon thupna July 2021 da promotion da pass kharkak torakanda promote toraka karamna April 2021 da vice president ki MSU ki thopram libano 2021 da NG college lampen pata BA first semester de admission tobagaloina na 2022 August thadana Manipur University of Culture MUC da BA lai haraubagi course da selection list number 6 da yauduna admission tawna horan amle manam asina mahaksi mahaironi hana takna gui damakta tongan da institution da ming pagsana chansilaka na fake certificate kaya ama sema kana sana suna da mayam ama ulakanda koigi multimedia gi mana pass to ge bagina ta admission to gi receive pura kana mahaksi graduate haibadi ka dungdi yaroi aduga mahairoi oiri haibagi nama thongna ba fake certificate khara paisilaga toingba tawba dudi manipur miyam amasum yamsuna akoigi madu yabanga moy amasum hanagi mahairoi thongi sing lepa leitana moral assassination tobagi matakta makoina chumi haina utnaba thongi singda dhap tawduna aki aking tujunba kaya pokhan madan natana masi khudakta lepa dabani akoigi ming sijinara kanda makoina WhatsApp group kaya da akoigi number singbu hapakanda India amri tonga da Burma gi sakam daba number singda akoigi interim council gi member gi akoigi phone number singbu hapsila kanda akoigi mingsa thiba yaba mongda akoigi sagi ayaba yauduna WhatsApp group kaya an yadaba mongda makoina semakpa musung China Bukanaba Mayamda, Propaganda Tonaba Semba Semasi Kudak Lepadabni Machine Aquina, Manipur Police Department, Sabaklam, Damasumari Authority, the Kona complaint, Joyce Toragani, Amasum, Haiba Maquina Masana Yadan, Interim Council, Yavan Kibani, Haiba signing Asita Sen Hamat Danahangi, General Body meeting of the Masama Yauki Potoni, Housing, the Yauri signing Kanabam, Hauji, Msuki, Bisnu, President Masamakna, Ayaba Pilakanda, Bisnu, Tisuna Hangi, General Body meeting of the Yauki Housing, Aduga, Masamakta, Hauji Toriba, Sida, Mahaki, Yaugi, Nang, U Haidana Mapa, Hani, Haidna, Makana, Tetorokana, Sakanda, Kana, Tetorokana, Mahaki, Tasena, Shedohamani, Madugi, audio clipsu, I place me from the house Pizage. Duga, Hausi, Interim Council, President Wakum Kambin. I give me like some window to the Hausi, Interim Council, President Hokai Preservani. The singer. New Mabu, Emsudagi, Emsudagi Tantwe, have a say, avoid the allegation. I want the allegation, ma'am, live allegation do the singer IMU Haisha Sigi, Homer Siaman, Pajara money, Pajara, was the gay Matamkra, Hazarage, have nine chases in Zabani, although I am Sudagi told have the high day. Iriba, Akogi, and Hajanzariba. I application see, Madam Zasu in Hajagame. I always ready to help for the MSU for the welfare of larger student community in a point Hajagrabne. Hari Bosi, Tasena Mapoinasu, I see MSU the Yauri, MSU gi member ni Haibaki the Makta December gi Tang Taraga Nipanda MSU office na Aibu. Karigumba Hiram Kara, the current Nabakidamta, Auxiliary General Secretary Wariba becomes in a Taraki Baseroni, Hari Baseroni, so Mamda, Roshinazake, Aduga, Auxiliary, Hoba, Fadi Basna, Fadi Basna, Hatimba Flex, I can't
Sinasu apagi asan mina na debida paus ni chap chana happy duna lepang miam na asum ba sek bodo karma no haid na lepang miam na wain yang makaran ngang kano em sugi sigi pichum singa sibu 2021 23 tamda saram bata sib pichum singa ro ha ado te no ka kina base ado kamo ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ ꯇꯔꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯅꯔꯨꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯁꯤꯕꯨ ꯂꯅꯥ ꯂꯨꯞ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯨꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ 2021-22-23ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯂꯥꯝꯕ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯖꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯕꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤቭ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯤꯡ ꯃꯨꯠꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ CSOꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ CSO ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ CSO ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯆꯂꯥꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ YK ꯙꯤꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ UCMꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ CSO ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯊꯛꯀꯤ 2017-19ꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯂꯨꯞꯇꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯖꯝ ꯆꯂꯥꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯀꯣꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ BJPꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MPPꯒꯤ CPIꯒꯤ MPP ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯒ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯂꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡꯂꯥꯟ ꯂꯥꯟꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯂꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ LLB ꯇꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯂꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ 2016ꯗ ꯗꯦꯠ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ 2021ꯗꯒꯤ NB ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯗ ꯂꯦꯛꯆꯔꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯛꯆꯔꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ मिनमदुना लोचिलगा थमखिबना मरम ओइरकांदा पीटर लाइस्ट्रम फॉर्मर प्रेसिडेंट खंखिबदगी हापखिबनी दुगा मखा तारकपदा लाइस्ट्रम अथोबना 2013 दा मैट्रिक पास तौरगा 2015 दा करमना ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तमलिबनो 2021 दा क्वेश्चन लोबा क्लास 12 की एग्जाम दा प्राइवेट कैंडिडेट ओइना लोंजा लोंथुकना जुलाई 2021 दा प्रमोशन दा पास खरखक तौरकांदा प्रमोट तौरका करम अप्रैल 2021 दा वाइस प्रेसिडेंट की एमसू की थोप्रमलिबनो 2021 दा एनजी कॉलेज लंपेन पाता बीए फर्स्ट सेमिस्टर दे एडमिशन तौबगा लोइना 2022 अगस्त थादना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर MUC दा बीए लाई हराउबगी कोर्स दा सिलेक्शन लिस्ट नंबर 6 दा याउदुना एडमिशन तौनबो होरनले मनम असिना महाक्सी माहिरोइनि हना ताकनगि दमक्ता तोंगान तोंगान द इंस्टीट्यूशन दा मिंग पक्सना चनसिलकाना फेक सर्टिफिकेट कया अमा सेमकाना साना सुनतबा मयाम अमा उलकांदा कोइगी मल्टीमीडिया गी माना पास तौगेबगी नतबा एडमिशन तौगी रिसीव पुरकाना महाक्सी ग्रेजुएट नि हाइबदि केदुंदि यारोय अदुगा माहिरोइ ओइरि हाइबगी नमा थोंगनबा फेक सर्टिफिकेट खरा पासिलगा तौनिंगबदा तौबदुदि मणिपुर मियाम अमसुक एमसुना अखोइगी मदु याबंगा मोय अमसुम हानगी माहिरोइ थौंगिसिंग लेप लेतना मोरल एसासिनेशन तौबगी मथक्ता मखोइना चुमी हाइना उतनबा थौंगिसिंगदा धप तौदुना अकी अकिंग तुजुनबा कया पोखनबदा नतना मसि खुदक्ता लेपदबनी अखोइगी मिंग सिजनरकांदा मखोइना WhatsApp ग्रुप कयादा अखोइगी नंबर सिंबु हापकांदा इंडिया अमरि तोंगा तोंगा बर्मागी सकमदबा नंबर सिंगदा अखोइगी इंटरिम काउंसिल की मेंबर की अखोइगी फोन नंबर सिंबु हापसिलकांदा अखोइगी मिंचा थिबा याबा मौंगदा अखोइगी सागे अयाबा याउदना WhatsApp ग्रुप कया आन यादबा मौंगदा मखोइना सेमकपा मसुम प्रोपोगेना तौनबा सेंबा से मसी खुदक लेपदबनी मसी अखोइना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा साइबर क्राइम दा मसुम लेनबा अथॉरिटी दा कोना सु कंप्लेन सोय सोयना तौरगनी अमसुम हारिबा मखोइना मसाना यादना इंटरिम काउंसिल दा यावनखिबनी हाइबा साइनिंग असी तसेंग हाइ मतमदना हांगी जनरल बॉडी मीटिंग दा मसामा यावखिबगी फोटोनी हौजिक सिदा यावरिबसी साइनिंग खांगेबा हौजिक एमसू की बिष्णुपुर की प्रेसिडेंट मसामकना अयाबा पिरकांदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी सुना हांगी अखोइ जनरल बॉडी मीटिंग दा यावखिबनी हौजिक अदुगा मसामकता हौजिक तौरिबा असिदा महाक्सी यावगे नंग सिंगदो उ हाइदना ममा पा फाव हानि हाइदना मखोइना थ्रेट तौरकाना सखंदबा खना थ्रेट तौरकाना महाक्सी तसेंना सेदोहमनी मदुगी ऑडियो क्लिपसु हाइ प्रेस म्यांगी मफमदा हौजिक पिजगे दुगा हौजिकी अखोइगी इंटरिम काउंसिल की प्रेसिडेंट ना वाफम खर थंबिन आइगी मिंग लाइस्ट्रम रुबिंद्रो दुगा हौजिक इंटरिम काउंसिल की प्रेसिडेंट ये थोगाइ बजबनी
तसेंना मियोय मबु एमसुदगी ट्वे एमसुदगी तांथवे हाइबसी अखोइदे एलिगेशन आइंगोदे तोंगा बे एलिगेशन मैम लाइबे एलिगेशन दो तसेंना आई एमयू हाइसाडीसी की फॉर्मर चेयरमैन पाइजरमियो पोस्टुदगी आई मतम खरा थाजरगे हाइबना आइना चेसी सिनजबनी अदुबो आई एमसुदगी तोगे हाइबदे हाइदे इरिबा अखोइगी आइन थाजन जरिबा केनोसी सिदा लेजरे आई एप्लीकेशन सी मतमदसु आइना हाइजगिमनी आई ऑलवेज रेडी टू हेल्प फॉर द एमसु for the welfare of larger student community na koina hijagrabne hari ba bosi tasengna ma koina su ICM su da yauri MSU gi member ni haibagi damakta December gi tang taraga nipan da MSU office na aibu karigumba hiram khara da khana nabagi damta hoje general secretary wariba bikramsina ai tharaki ba seroni hari ba seroni su mayam da ai loisina jage aduga hoje hoba bi pai ba sina di hoje bi pai ba sina dogan ba hadin ba flex cycle Sinasu apagi asan milana de bida paus ni chap chana happy duna lepang miam na asum ase bodo karam no haiduna lepang miam na wain